I smo ljudi dobrodošli na klip kanalu. Ljudi, današnji epizodi ćemo raditi Boruto misterije. I znači ljudi, danas ćemo raditi misteriju o jednoj novoj osobi koja se pojavljuje u Borutu i o njenoj sposobnosti koja do sad nije viđena. I znači ljudi, ako se niste subscribe na kanal, to možete raditi klikom na ovo ovdje dugme. A mi se sada bacamo na klip. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. I danas ljudi, kao što vidite u ovoj sceni se pojavljuje ovaj medved što leti i gura ostale. I posle nekoliko sekundi iza njega se pojavljuje ovdje likuša. Znači kažem likuša zato što ne znam njeno pravo ime, čak ne znam ni ko su roditelji. I danas ljudi, ovaj Jitu se uopšte nije pojavljivo u Narutu koliko ja znam. I da, znači ona može da kontroliše ovog medveda s pomoću uma. I da, znači moja teorija je ta da ona u stvari posjeduje neki kao unapređeni rudarski jutsu. I da ona može da kontroliše tog medveda umom umjesto onim kao koncima, znate, ono, tako ću nazvati to. Naprimjer kankuro, naprimjer kada kontroliše bilo ko lutke, znate da imaju ono, na prstima da mogu da ih kontrolišu, ali moja teorija je da ona može da kontroliše tog medveda umom, pošto se nisu ti kao konci vidjeli. I da je ona to uradila s koncima, to bismo najvjerovatnije vidjeli, ali kao što vidite ovdje nema ništa. I da, jedino što znam je da se ona pojavljivala i u Boruto filmu i ona je tu sjedala u ćošku i držala tog medveda i smijala se koliko ja znam. I da, znači ljudi, ne znam stvarno puno o toj likuši. I da, ako budem saznao bilo što novo, znači snimit ću klip ili sliču vam. I da, ako vi znate nešto više o njoj, napišite mi to u komentare. A sad bi to bilo to za ovu epizodu. Ako se svidio video, ostavite like, share, sub, a mi se vidimo vrlo uskoro. Pozdrav!